دما خوش به بینرین هجا ایرو 13 چله 2022 روژان روژا پیشمی بویا رو گشتدانین هری سرکه او هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دنابا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بلی جاره کردن دما خوش ببینرین هجا پشتی جنوی هولدانین چارەسەری ین ده هفدیتنین لبروکسل دجی بی انجامان دو هفدیتنا روسیا و ناتو یه پیک هات هلوستا آلیان آب پشتی جوینی جی وکه نشانه کاربونا بو زیدبونا آلوزی جهات بناف کرن لوما هم روسیا و هم جی ناتو پشتی هفدیتنی داخوینین تند لهمبری هفدو کرن. دبنسیا آلوزیا اوکراینا ده پشتی دمک دریج جارا پیشی دوه لبروکسل کنسای روسیا و ناتو کنبون. لسر ناوی روسیای آلیکاری وزیر پاراستن الکساندر فومین و آلیکاری وزیر کاری در و الکساندر گروشکو بشتاری هفدیتینی بون. جوینا ده چله یال جنوری که دنافبر روسیا و امریکای ده پیک هات انجام هفدیتنا لبروکسل جی دیار بو. لو ما اشکره بو کوه آلی لحف نکن. جخوا داخویانی روسیا و ناتو پشت جوینا بروکسلی جی نشانه وی کنه. Получился достаточно откровенный, прямой, نونر شانده روس الکساندر گروشکو انجام هفدیتن به وان گوتنان راخص برچاوان. موسکو هلوستا ناتو به تو آوایی قبول نکه. دوی ور زانین کو اگر ناتو جیا خوانه خواری و دست جه هولدان زیدکرنا هیز اخوا برنده و اف یک جبو اولکاریا اوروپای ریل بر انجام خراب وکه. تاوی کو نقاشه که اشکره و زلال بری و برجی لی دیار دنافبر هر دو آلیان در روژه و که ارنی پیدا نبو. وکه انجام دوی ور زانین کو وی پیوندی روسیا و ناتو بوی آوایی دوام نکن. سکرتری ناتو ینس ستولتنبرگ جی راگهاند کو وان داخوازن موسکو پاشتا زوراندنه او گوت دمجارا اوکراینای ده ام روسیای لحف ناکن. فکرین ما پرجه هف جودانه. ما اشکره ده هف دیتنی ده اف هلوست خواه با آلی روس را پار وکر. اوکراینا خودی سروریه. دمجارا پیمانین اولکاری ده اوی بخوا بریاری بده. امی وکه ناتو جبو ولاتین کو دخوازن ببن اندام داری خواه وکری بهیلن. دوی وارد تو ماف روسیای ایوه توی تونهیه. روش لکازاخستان کم باغبو لروسیا او ولاتین روش آوی هاتن پیشبری هف ده بویرین لکازاخستان ده جاره کردن روسیا او امریکا لحف سوربون پشتی بانک و زختین زیده هیزین ریخستنا پیمانا اولکاریا کلکتیف یا به پیشنگتی روسیا دست به وکشین آخواه یا جه کازاخستان کرن هر وها بالفرخانه لباجر آلماتی جاره کردن جبوریویان هاته وکرن. هزین آشتی ین گریدای ریخستنا پیمانا اولکاریا کولکتیو آدبن سروکاتیا روسیای ده دست به وکشینا کازاخستانی کرن. ده داخویانی وزارت پاراستنی روسیا کو ایرو و شاندن هات راگاندن کو لشکران ارکا خو تمام کرنه و دست بکم کرنه آلاوین خو ین لشکری کرنه داگو وگرن بارگهین خو. لگوری نوچه آژانسا آفپی لشکران ایرو دانی سبهی به مراسم کفرمی دست به درکتنا جباجاری هری مزن ای کازاخستان آلماتی کرنه. تی پایین کو وکشاندن دناوا 10 روزانده بقده. رخصتنا پیمان اولکاریا کولکتیو پشتی آلوزیا لکازاخستانی بیتری 2000 لشکرین خواه شاند بون هرمی. ده داخویانیه که ده روژا سشمی توکای وراگاند کو هیزین آشتیه ویج روژا پینشمی و هیدی دست به وکشینه بکن. یکم جار ریخستنا پیمان اولکاریا کولکتیو لسربانگا حکومت چالاکی پیک آنین پشتی وی پینگاوی توکایو جبر دستوردانا لزگین سپاسیا سروک روسیا ولادیمیر پوتین کرد. هر وها بالافرگاه لباجاری هری مزن ایوالات آلماتی که دما چالاکیان ده هاتبو کرتن ایرو دی ساوا بو.
لگوری آگاهیان کو رایدارین بالافرخانه داین سفر نافخواه و ناونتوی ین کو هاتن راوستاندن دست بکر لی آلماتی هین جی دروشک آوارت دیه. هفته ابوری جبر زیده بونا بهای سوتمنی خو پیشاندان گرسهی لولات پیک هاتبون به دهان کسان جیانا خوش دستان و نیزی 12,000 کس جیهاتن بنچاف کرن. توکایو ادعا کر که هزم بیانی لپشتی خو پیشاندان که هفته ابوری لالماتی هبون به وی حنجتی جی هلوزده خو پیشاندیران وکه دربه بناف کربو و فرمانا کشتنی یا بهشیاری جی دابولش کرن. جبو دبارا جانا مالباتا خواه لبتن لاش خواه دفروشن بگوتن اکدن جبو تیربونا زیگی خواه لبتن ده هندره لاش خواه ده یک بیک دفروشن افجی روشانها لأفغانستان یکو حجاری و بیچارتیا لولات پر دجوار بویا ام روشهینا و نبیجین و دریشترنکن و گوتن جی افغانان را بهیدن. برچیبون و هجاریان لولات جهر دمی دجوار تر بویا. ولاتین افغان پشتی ده سالاداریا طالبانی و کریز آبوریا لولات دست بفروتنا لبتین لاشی خوکرنه. کسین که لبتین خفروتنه جی قالا سرپیهاتیا خودکن. حدوداً 99% کسایی که بسپور نقلا گورچکان ناصر احمد جا آژانسا نوچیان اسوشیتد پریس آخوی و دیار کر کوید ساله که ده 85 عملیت نقلا گورچکی کریه. وی گوت لگوری لحفکرنا دنافبرا ورگر و بخشکار ده نقلا ارگانان به 6 حتی 8,000 دلاران تیکرن. احمد دیار کر که گله کسین جهری من فقیر سری لوی ریددن دبا کل چار سریه که دمکی دگرن لیزیان که دگهیج لاشیوان پشتی دمکنو پید حسن. رفقام ده میجوا که قراره که میجوا آمد گفته که قدیم مسر بشه وجدان قبول نکرد که بریم. غلام حضرات 40 سالی دویر به ایش و مترسیدار دمشیا جبو دبارا جیانا مالباتا خویا لباجارو که خوصان آل پارزگاها هرات گورچکا خواه به 2,300 دلاری فروته. حضرات دما هولدانا خویا در باسبونا ایرانی ده بشک جوی پرهی ورگرتی جبوی کارانی لی اوشی به انجام نبو. حضرتی کدما وگری افغانستانی جبو دبارا مالباتا خواه چار دبینه که گورچکا خواه بفروشه. من نکاری بو در کوم در و پارسکیه بکم. من بریار دا که هرم نخوشخانه و گورچکا خواه بفروشم. قط نابه ازی حتا دمک زاروکین خواه تیر بکم. حضرتی کو بشیشک جوی دخوازن کو پشتی نقلی ساله که به نخوا بده و جکارین گران دور بخه نها دما پره نوی قدیا نزانوی حتا کنگی گوه بده وان پیشن یاران. نتوی این یکموی وی هفتیه جبو افغانستان کو کریزا مروواهی لی زیده یا کامپانیا که آلیکاریه یا 4 میلیارد دلاری دست بکرن. لی هر کس پشتراسته که اف کامپانیای جی دی ایشن گل افغان بداوی نکه. این جامعه قصدار پریشان مجبور آنها نمیخواستی هرچی که میشه. گندی افغانستان میر احمد خمگینی خواه آنی زمان. پرانیا خلکه به بهانه جان خوالاتی خود ترک دکن. هنگ جی دچن لکاره کی دگرن و دما کو اف کس نکار بن بچن ولاتین دن و دگرن مالین خواه و نچارن پرین کو داین کرنه جبو لی چونا ریوی تی بدن. جبوه که مال و گورچکین خود فروشن هن کس جی بریار ددن کو زاروکین خود بفروشن. بله ما روشا لنوا افغانستان دید کریزا مرووید چه آسته ده ده نوچه ده افغانیه قلاویه که دکه کو چاوه چوه سر سنوری ایرانی لی نکاریه در باز ببه او نوچه آمجی در بار وان کوچبرین کو سنور در باز دکنده دناوا شرط و مرجین هری دجواریان زوستان ده کم بکم کوچبر سنوری ترکیه در باز دکن دناوا وان کوچبران کو وی سرمایه کتنال سری ده جن زاروک و جوان هنه سمسارین کو بری وان کوچبران دانس نورجی وی که جخوره مینا معرفته که دبینن جبر وی که کلی بکلی دیکن ویدیو اول سر تورین مدیا جواکی جی پارو دیکن. روستای ترکیه 65 نفر تیوی دمسال زوستانه و هوا سار هیشی کوچبرین جه افغانستان لسر رینه.
gelek penaber bi taluke ku qerisînê re rûbirû dimînin. Çend rojberê li navçeya Qelqeliya Wanê jinek penaber ji bo zarokên wê neqerisin, cilên xwe li wan kiribû û ew jin qerisî bû û jiyana xwe ji dest dabû. Du zarokên wê ji aliyê gundiyan ve hatibûn rizgarkirin. Vîdyoyê ku simsar çawa penaberan tînin ser sînor û bi zehmetiyan re rûbirû dimînin derket holê. Du dîmenên ku tê texmînkirin ku ya di meha kanûnê an jî meha çilê de hatiye girtin, penaberên tînin Tirkiyeyê ji hûrgiliyên heta ku çawa li erebeyan siwar dikin tê de cih digirin. Bi vê vîdyoyê hem reklam tê kirin, hem jî insan pê tên xapandin. Piştî pazdê tebaxê kontrola Afganistanê ket destê Talîbanê, pêla koçberiya ji welat dest pê kir. Ne sim kartı Türkiye arkadaşlar telefonunuz xarab bude. Beşekê zêde ya van koçberan bi ser Îranê re derbasî bajarê wek Wan, Tetwan, Amet, Enqere û Stenbolê dibin, da ku ji wir derbasî Ewropayê bibin. Gelek penaberan li ser vê riya dûr û dirêj jiyana xwe ji dest didin. Di doza li Almanyayê de efserê beriyê istixbarata Sûriye Enwer Raslan bi tawana 27 cinayetên cuda û tawanên dijî mirovahiyê pêk tîne ku di şerê li Sûriyeyê de hata dadiyakirin ji ber sûcên dijî mirovahiyê cezayê heta li Enwer Raslan hate birîn. Di doza li dadgeha bilind a eyaleta Koblenz a Almanyayê de efserê beriyê istixbarata Sûriye Enwer Raslan bi tawana 27 cinayetên cuda û tawanên li dijî mirovahiyê sûcdar hat dîtin û cezayê girtîgehê yê hetayê lê hat birîn. Gomanbarê 58 salî ji îşkenceyên ku di şerê navxweyî yê li Sûriyê de li hezaran kesî hatine kirin berpirsiyar tê dîtin. Dadgehkirina li Koblenzê yekem dadgeha Sûriyeyê ku bi îşkenceya rejimê re mijûl dibe. Tê gotin herî kêm 4000 kes di navbera Nîsana 2011 û îlona 2012 de li zindanên dibin rêveberiya Enwer Raslan de ku wê demê li Şamê berpirs bû, tundî û îşkence lê hatine kirin. Bûyerên têkildarî tawanên rejima Esed li Ewropayê bi taybetî li Almanyayê zêdetir dest pê kirin. Xizmê kesê ku bi destê rejimê hatine kuştin jî li ber girtîgehê kom bûn. Di sibata 2021 de Eyad A ku di heman demê de efserekî istixbarata Sûriyê bû, bi 4 sal û nîv cezayê girtîgehê lê hatibû birîn. Ev yek jî ji ber binpêkirinên mafên mirovan pêk hatibû. Almanya dikare li gorî prensîba dadrêsiya gerdûnî derbarê sûcên li dijî mirovahiyê şer û qirkirinên ku li welatiyekî biyanî hatine kirin, dozên dadwerî bide dest pêkirin. Di adara 2017 de heft kesên ku ji îşkenceyê rizgar bûne û komên mafên mirovan yên veşartê li Sûriyê kar dikin, gilînameyek tawanê li dijî karmendên servîsa weşartî tomar kirin. Her wiha di sala 2020 de heft welatiyên Sûriyê giliyê tawanan pêşkeşî dozgeriya Almanyayê kiribûn. Di gilînameyê de diyar kiribûn ku li girtîgehên rejima Esed destavêtin û destdirêjiya cinsî li wan hatiye kirin. Ji destpêka şerê li Sûriyê û heta niha nêzî 800,000 kesên ji Sûriyê li Almanya bicih bûne. Bilê her em bi rêxistinên mafê mirovan an got rewşa rêxistinê mafê mirovan jî dewam bikin. Rêxistina şopandina mafê mirovan rapora xwe ya salane jî eşkere kir. Di raporê de balê dikişine li ser zextên Çînê li herêma Sincar yên li ser Uyguran pêk tîne û got dixwazin zilmê bi sporê sergirtî bikin ji ber vê yekê banga boykotkirina lêstinên Olimpiyatê hate kirin ji bo dewletên Yekbûyên Amerîka, Fransa û Almanya jî bertek hebûn. Rêxistina şopandina mafên mirovan, rapora xwe ya salane ya mafên mirovan îro weşand. Rêxistinê di raporê de balkişand gefên li ser pêkhateyên demokratîk li seranserî cîhanê.
بریا وشاندنا راپوری رهبری گشتی رخصتنه کینیت روث جا آژانسا آفا پیرا آخوی کینیت روث دیار کرکوچین جبو هویتیا خو یا دقادا ناونتوی ده وشیره لیستنین اولمپیادین زوستانی رخصتن کریا و بانگا پویکوتا دیپلماتیک آوان اولمپیادان کر دولتین یکبوین امریکا انگلیستان و کانادای راگهاندن کجبر بن پیکرنین مافن مروان این لدشی اویگور این لهریما سینجان یا چینه بریارا پویکوتی دابون اولمپیاد و چار سبات دستی بکن روث هر وها جوالاتین دن خواست کج شاندنا رایدارین خوین بلند جو اولمپیاد دور بسکنن رهبری گشتی رخصتن آن زمان کو او بویر بازی دکارن بالی بکشینن سرزختین چینه ین چوساندنا گرسی لولات هروها دستوردانا لهونگ کنگشی یک جخالین دن ین وکه سدما نیشاندانا پویکوتی بو. روث در راپور ده اشارت به هاتنا سر ده سلاداریا سروک امریکا جو بایدن کر و افتشت آنی زمان. سوزن بایدن ین جبو مافین مروفان بخناوند سیاستا دروه هبو. لبدومداری چکان دفروش مصر، عربستان سعودی، امارات و اسرائیل. By voices that seek to fan the flames of social division and political polarization. ناوی سروک فرانسا ایمانوئل ماکرون و سروک وزیر بریا آلمانیای انجلا میرکل جی هات داین و هات کوتن. ریبرین دن این روجاوات پاراستنا دموکراسی ده همان قلصیه نشان ددن. رخصتن دما وکشینا هزین آلمانیای جا افغانستان جی رخ نکر و ها بداوی کر. آلمان گوه ندویه که پارزوان مافین مروان روزنامه‌وان و یه لور دخبتن دوی ولات خو بترکینن بری کولشکر وکشن رایدارین حکومتی هف سوجدار دکن روشا هریمی شاش در دخینن و جیانا گلک افغانان خستن خطریه لگوری دانه داوی 20,000 افغان هیجی لبندا چوینا آلمانیاینا. دو سالن گلی لبنانی ده ناوا لپین آلوزیا آبوری پرزگریکین سیاست و زحمتین جیان دیه خواپیشاندنین که دو سالن دوام دکن نکارین ری لبر چارسریه که وکن لی طبیویه که جی هینا گل به هیویه که و نرازیبونین وی ری لبر هنگو هرتنان وکن. دو لپایتخت لبنان بیروتی لدشی زیده بونا پرزگریکین جیانی گل 10 سال قادم بون. خواپیشان دیر ریل چون هاتنی گرتن و بندانین بشک جوانجی ایریشی آواهین بانکیا ناوندی کرد. کسین لدیج بانکای بهرز بون آنین زمان کو سروک و سلیم سفیر مالی ولاتیان دزیایم. ج سال 2020 و گل لبنانی دناوا زور و زحمتیه دیم. به طیبت پشتی تاقینا لبندرا بیروتی لگوری گل دما وی روشا کمباغ دزیا دناوا رایدارین حکمت ده هیم. هر وها ایرو جیل لبنانی جبر نبر سفداینا داخوازین وان او بخابونا سوتمنیه آجوکرین سرویسا بویکوتی حتی 12 ساعتان هات راگهاندن. لگل ویجی لگلک باجران ری به تمامی هاتنه گرتن. بری بینرین هیچم لورد گیشن داوی بلتنا خویا جهانو دی بیشین حتی الصبح جاره کردن ورین پیشیا و ببینن دناوا خیر و خوشیده ارشاد و بختوار بود.